Mamuntulan kita niyo insyaallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Jari naisap kita niyo ha jaman-jaman na to ini. Amunain waktu puas maghrib. Serta kuma kita niyo pengajian. Supaya makaingat kita niyo mag-ayad. Sinaraman na to. Dahin ha mga hinang amuin mapatot na to halian. Karena hikamula sinaraman na to. Iman ha supaya kita niyo makabatok maun pa amuin karidaan sin Allahu Ta'ala. Amunain himinang sin uno-uno na karidaan niya. Dahing ha mga piyang daakan niya. Labay ring haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in parkala sin pag-agaman na to hajaman na to ini. Malayo na kita niyo ring ha amuin kakahinang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sin inda jinis na in nakasud palawman sin pag-agama. Amuin kialamud maun sampay aron di na siya maig dahing halawman sin kita niyo. Sin inyaon di man jari na to hinangon. Inyaon hinang di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bukon yaon amin piyang daakan niya. Sarta wala day sab na hinang sin daak niya. Sampay na sin mga sila amuin simubli nagdarungan sin pagpalanyot sin agama sin Allah Ta'ala akay napusan sin jaman. Sampay inbanda sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inummat niya mapulakkanat. Pakapituan tagtong katumpok. Na wayroon buli iban dapat. Bang inyan kaya pamung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon pagduwarwa inyan jumato. Sumakawa impagjato kaniya. Na doon haamuin miya makadha waktu amuin kasuran na inagama sin Allahu Ta'ala sin hinang amuin bukon niya piyang daakan. Sa taamo na pagtuyuan si Mano siya hinangon in amuin bukon na laung ta kimukugdan ha aturan sara sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena in mga ini bang ini katantan masi kita niyo tutog doon nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutog doon nakakahinang sin mapuas daing kaniya mo na yung kasahabatan niya. Damit yan puas daing kasahabatan niya mo na yung mga tabiin.
puas ding hatabiin amo na tabiin na masimasilaw ta mahugot in panmindog sin agama Islam doon hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagka nagbanda impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin mapulakkan at inumat niya pakapituan tagtong katumpok na misan hajaman na to hadya inibang na to timbang-timbangon ingkahalan na inhambuok da amin biyayta dito to lapas day nga narga jahannam bang mutimbangon in kapituan tagdua iwan sinhambuok da biya luparagbos timarang na to halawman na to ini. Karena in agaw sing kamatauran si Mano siya agaw pamataod biya sin pag-agaw sin mga sila magnanakura biya sin pag-agaw sin mga sila mag-uusaha karena hasupaya mataw din mauntong nila in magnanakura amuin hasupaya mataw din mamuto kanila. Amuin habok ding ha mga pakaradyaan kaya mula sin agama Islam na inini ha mga sila amuin di mabaya makapuklas ding hatumbukan tunggal amo na in inipiyagbayta sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Amo na imbiyaw-bogbogan kulong ni rihayaon iban si mga kasahabatan ko. Amo na inpiyagbin niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Apabila niyo ini biyagbugan, ini pagbin ko kanyo ini dua parkala ini, na rin na kamo malawong salama-lama. At tiniri malawong salama-lama, sampay abutan kita sin manahot, amin yaon kita tutog halaw man sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lapas kita rin hauno-uno, masalahat, susungon sin hambok-pahambok din kato taniyo. Amo na in tumutog ha sara sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ng Quran iwan tumutog doon ha amoy in pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin amo na in sunna niya. Naman jari inday nga mga sabab dakula biyayta sin mga ulama ul hadis amoy in laung ta hikapulak kanat, irantag na pulak kanat, dahil hapuas sadya sing kawapat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyayod tod sin mga silabiyay ta kato taniyo, in pagsud sin mga tumpukan sin Mano siya, palaw man sin agama Islam, amin wala nakyadjakahan marayaw, buat malingkan ing kamatauran din kanila kaman gianap nila na in agama nila palaw man sin agama Islam doon haon wala na siya biya mga kiadjakahan sabab halawom iluhala na impakaradyaan sin ini Islam hapuas sin kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos sin ni jaman niya amo na jaman sin Khulafaul Arba'ah amo na inupat laung ta khalifa amin khalifatul Rashidin al-Arba amin sangput in pangingat hapag-agama amin piyatar lang siyempamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta wala yan naganggo in papanaw dahing hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay miuklas inupat sila nasabot yan. Amunin Abu Bakar As-Siddiq, sumuno in Umar ibn al-Khattab, sumuno in Uthman ibn Affan, sumuno in Ali ibn Abi Talib. Na in pakaradyaan nahinang sarab sin pagpulakkan at timagna amo na in
nakasud in akidasin pag-ihanon al-aqidatu asy-syi'iyah, akidah sin mga Shia, nabatat min al-Yahudiyah, in puunan niya timuwo dayng akidah sin mga Yahud, nakasud sila palaw man sinakama Islam, biya sa pantun timapok, hasupaya in sila di longta makuhila, nagpakilain sila wiya day sabsingkatan, nag-aakamasin Allah Ta'ala, doon haon sarta, nagpakitain sila nagtataat, doon ha mga sila nagdararungan sin pag-agama. Sa sumakawa yung mga inikatantan, limahil daing katitipuhan nila, dahin hawak to sin kawapat sin Umar ibn al-Khattab, amin diugsuan siya sin habok Yahudi, doon haon, naroonhan, laungta, ini dimakan sampai pajaman na to ini masi-masi, yari na halaw man na to in kamatauran, amuin biyabaw bukan na marayaw sin kapiton tagduang katumpok day nga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyo da kuman in na mamaugbog sing Quran iwan sunnah, amora kuman in hambuok laung ta dahing hakapituan tagto. Naamoy ni. Naman jari impagyanon Shi'iyya o akida Shi'iyya, timuwo siya dahin ha pamiat si mga Yahudi, doon haon sa taod-taod, dahin ha pamiat si Yahudi, timuwo damikyan dahin ha pamiat si mga Parisiya, Persian, amo na in hajaman na to min Iran pag iyanon, bihayaon, amo na mga Shia, Rafida, amo in laungta, in nagpuunan kaniya pagtabakon hi Abdullah ibn Saba, amo in matarang hakamatauran pagtawakon lang niya ibn Sauda. In siya ni Yahudi, na in sabab longta sin ini timindog in siya Parisiya dahil ha ini pikilan sin mga Persian nakasud pa agama Islam na in pikilan sin mga sila ini amuin nananawag-tawag lang ta maun pa amin pagtawakon lang niya Shia. Biya na sin, biya ita sin Allah Ta'ala pamhut na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai'. Inarisin Allah Ta'ala pamhut na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mauaw na hakin hawawaran mo in amoy in pag-ianon tasayo at hawa pagkasiya. In pag-ianon siya, dunhan, amo na yung mga sila nagsisirik patuhan. Amo na yung mga sila nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala, nagtatag-ipon pa amin kabayaan nila. Labi-labi na to din hawa napso nila. Amin subay maagad, in halawm sin akon-akon nila hapag-agama, sumakawa nagpalalahil sila in sila nag-agama sinagama Islam, di arasim pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narangdua na indiara mo, ingan niya sirik, hati in sirik ini nagsasaw, in amuin pangagad mo pa Allah Ta'ala, iwan pangagad mo pa, akal mo iwan pikilan mo, kana impag-iyanon hawa, amoy in, agarun mo in, langta, ini kabayaan sin, udyot pamaranan mo matukay mo, na inyan, nag-agaw in, langta, harap mo patuhan, iban sin harap mo pa amin kabayaan mo, na hinang siya nagsaw. Kasabihan, pagtawa ko na Arab, syirik, ang kanay mga kumpanya pagtakon syarika, pasal nagsasaw,
Bihan yan in luparagbos niya. Nabiyaitan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala takunu minal musyrikin. May tayong nagsisirik, uno, wa kanu syiya'an, in sila yan siya, lasta minhum fi shay. In ikaw, ya Muhammad, na ayaw ko umatikat, sumungod palawman nila. Doon na dya kaw tutog. Haamuin uno-uno nain, piyang daakan ko kay mo, wa maalay ka illal balag. Magpasampay na dya kaw. Nabiya na si mga sila, amuin mabaya, sin mahatul in pag-agama nila, wa maalay na illal balag. In aun panghati rin kato tanyo, magpasampay sa jakita niyo, bukon dahing hapikilan na to, iban sinakal na to. Bangunin biyay alam sing Quran, bangunin biyay doon hadis, na doon na hadyakitan niyo tumutughayan, sarta, ingkatan, biya na sinagi, banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaon hasusungon, tanto sadya maaon hasusungon, sabab inyan katan biyay ta niya yan, piyang daakan kaniya sin Allah ta'ala ipapabayta ha umat niya. Hasupaya makaingat in umat niya maghali. Hasupaya in umat niya ri makalamod hatumpukan amuin, majul dyan na haadlaw ka na. Biyan yan mga katawtay manghuran, hakama Islam. Na, may biyay din doon hay ni, impikilan si mga ini, Persian ini, amuin nanawag-tawag maun papagsiya, long ni pagkasiya, long niya, impiagbidaan sin ini Persian, iban sin Arab, in Arab, tadino bil hurriya. Nag-aagama sila sin agama amuin kamahardikaan. Aong kapatot singkatan, magbaya sing kabayaan niya. Aong kapatot singkatan, tumutog doon haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay magpi, habihanin butang niya. Na, ibutang taroon, aparkala yan, in Persian pag-inon, yadino na bil mulk wabil wirata fi baitil mali. In mga Persian, in sila, kaya biyaksahan nila, amuin pagkawasa. Pagkawasa. Doon, sa taim pagkawasa, doon han labay ring haamuin, magsinoblihan, magsiganti na yung pamilyaon, di nakalamuran sindukaing. Bihan yan. Naamoy ning pagyanon siya. Doon haamin sila sadya mapatot baguno. Magnakura halawm sin inihula nila. Banghisyo in nahinang nakura yaon, mag-anak kapo na sila bihan. Na, in pakaradyaan ni Jimato, nakasud palaw man sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakahinapusan ummat, amunayin ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puas sadyasin karugso, longta, atawa, amunayin, kadugso kan Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Doon hay ni dimakan bihanin, pakaradyaan nakasud, in mga tumpukan ini, amuyin, longta ini maraya sin amin pagkura yaon. Sabab in mga Arab, magpi sila. In mga Persian, lang niya, la ya'rifu na ma'na lintikhabil khalifa. Wairon ha vocabulary nila, inamin magpi. Pagpian sin ini ummat, hisyo in manjari magdarungan sin, pakaradyaan pag-agama. Sumagawa in keriyaksahan nila, labay ring haamuin, nagnanakura kanila. Iwan na simpangkat sin nagnanakura kanila. Bihad to yan. Nasabihan in pamaham nila. Impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siya ini lang tapya suligan anak usog. Bihan.
Nahasabab yan, pagkawayron anak usog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in labi aw lamano siya, dahil nga kampung niya, puas dahil nga kawapat kaniya, amo na anak sin, amaon niya, amo na Ali ibn Abi Talib. Na, impamaham sin mga sila ini, sin mga siya, lang niya paman akadal khilafa minhu, ka Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wal Umawiyin faqad igtasabaha min mustahiqiha. Isiw-siw in kimawa atawa amoy in magnakura laong ta puas daing kan Ali ibn Abi Talib, biya na kan Abu Bakar, biya na kan Umar, biya na kan Uthman, biya na si mga sila Umawiyin, amo na yung Banu Umayya, hati niya inyaon kiyawaan sila sing kapatot nila. Hangkan na yung mga sila, amo na yung nangupor kan Abu Bakar at Siddiq, nangupor kan Umar, kan Uthman, in katantan, suway kuno hi Ali ibni Abi Talib, in amuin mapatot magdarungan sin pakaradyaan pag-agama. Laong niya at tasayyo li Ali bada'a qabla dukhulil furs fil Islam. Timagna in hiwal si mga Shia amoy in laong ta himahangad paamimbiya sin kabiyaksahan nila pagngakura. Wayron pa nakasusud in mga Persian paagama Islam, amura laong ta inhambok tunggal isa-isa niya, Salman al-Farisi, kaya na insiya hajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasud pa Makkah al-Mukarramah. Inilaw niya na ini hangkan yato in Ali ibn Abi Talib amo in subay long niya mahinang khalifa po asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab muna hapagkataon niya na mamarahi in pangingat panghati sin Ali ibn Abi Talib, hikarwa niya pasal sin suok niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in sila magpangtungod. Nabihad to yung pagpi nila pag nakura, mag-agad bihan in amoy in pag nakura pagka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nagdarungan si pag-agama, doon na iwan sin ang pagyanon wirasa, hati niya pag-urol hapangkat mantuwihan. Naman jari, in mga Arab, si mga panagnaan na kaunay tulong niya, tapakhara birriasa wa baytur riasa. In mga Arab na kauna, bihan, haway pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong ta, piyagbabansag nila raisab in pagnakura, alam sinula, iwan damit kiyan, in amoy in piyamamarintahan sin pangkat nila. Bihanda isab in mga Arab na hatim po sin nakauna sa sumagawa, inyad to napasaw, hawak to sin karaak sin Allahu Ta'ala, hapamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabago ingkatan pakaradyaan, biya sin jaman sin Nabi Allah Ibrahim, alaihi salatu wassalam, amoy nain, naukab doon halawman sin Makkah al-Mukarramah, daing nga anak sin ini Nabi Allah Ibrahim magulang amunain Ismail alayhi salatu wassalam. Sarta in siya nakaasawa haliuran sin Arab, dahin doon na ini timagna nakasuod in amunain pangkat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain Quraysh. Amo yan lang ta mga katawtay manghuran hakama Islam. Na doon na ini, buwas din nga kawapat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay lang tali mabay pa mga pilawakto, doon haamuin karugso na lang takan Uthman ibn Affan, na
doon na hajaman ini. Amon nawapat na in Osman ibn Affan, simud na sila palawman, nagdihilpit na palawman sin pag-agama, karna in sila simud na pa bahasa, simud pa agama Islam. Bihan, na doon haon biyay kato si mga sila, amoy in nagsuy-suy kato si mga pakaradyaan ini, lang niya in pag-ianon, at tasayyo akada sibghatan jadida. In amin mga pagkasi ay ini, dugaing na indahan nila iban sila min nakaunayat to, hawak to ini lang niya in sila ini biya sa pantun, nag-anjiwi, sin agama, sin Allahu Ta'ala, amin diarasim pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simod sila palawman sin agama Islam, mag-anjiwi, sin agama Islam. Amin in luparagbus sinwal na niya, doon haagama nila. In Yahudi, anjibihon nila in agama Islam, mon paagama sin Yahud. In Nasrani, anjibihon nila in agama Islam, maun pa amin akida sin mga sila Nasrani. Damit yan in mga Majus. In Majus, ano yung Majus? Amin magsusumbasin, kayo. Manjari doon haon, piyasod nila na yung mga bakaradyaan nila, apag-agama, hasabab yan, di na akon ini matilusa, sinambok pahambuok, inlo paragbos yung pag-agama, doon han ka naanjiwi na si mga tumpukan ini, hangkan na, misan hajaman na to ini, di madya to kahalan. Bihan yan. Di ka na naman sintao, yung panganal niya, Muslim siya, sa kalituin siya majusi na. Sa kalituin siya nagsusumba ng barhala. Nabihan yan. Sa baon mga magjato, ikasuy-suy ko kanyo, aun hambok wakto, ini biya mga nataabit kami, pa hambok lugal, magkawin sinambok lang tatay manghod, bihan doon ha lugal yaon, doon ha marsyan yaon, ay ikaw na makaajay binhinang. Dahil katag na ko na tao, yan pa ko nakakita simbihad to kahalan. Pagsud ko palawm sinbilik, doon han, aon ka patantag upat baso, doon, biutangan lansok katantan, halawm sinbilik, nasarta doon hawak to yaon, nag-aso na ilawm sinbilik, baitan takaw hiyanggot sin irkon harap pagwa, impanganal sin tao hagwa bihan nasunog kailo imbilik yaon, nahiluhala dito hababa. Nakarakan namang pataan nag-aso sa kaliway roon. Bihan, kapatan tagupat baso, kapatan tagupat lansok, kapatan tagupat pinggan, piyagbubutangan sin atawasawan, pagbubutangan sin amin uno yaon. Suway kasuan katanang pamanjari kawinon in babae iban sin usog. Nakita ka mo yan. Na inireng nga mga pag-anjiwi sin mga majusi. Ininihihinang sin mga katawtay manghuranta, bat addat kuno yadto. Wala nila misang kaingatan addat yadto sin mga majusi. Damikyan in mga Yahudi kakahinang sin Yahudi, Nasrani. Bihan. But hajaman na kauna halupasug, ay kauna. Di mo na kaingatan in Muslim, iban si bukon Muslim. Sibo na hinang akon katantan. Bang maabuting Christmas, nagki-Christmas na katan. Bihan. In kaibanan, ando, in pagtutunggaan nila maripapilar. Bang di maka ini sampay mari, imbaran nila, minsan na kumansin, hiparaha amin tumulak mari pasambuangan, mikiwi lansok, pasuan doon hapilar kailo. Bihadto inamin Pangindo kanila, nara sampay, limaas sila, piyag, bin nila kaanakan kaapuan nila, bat inyad to kuno pangadlatan, sampay paadlaw ini. Mata, tay nga in nakakita sing kahalan,
doon hayaha pilar yaon mga awoting piyesta pilar. Lamod-lamukay in Muslim iban sin kafir doon halukal yaon. Na yung mga ini na anjiwi na in akida sin Nasraniya. Bihanin lo paragbos mga katawtay manguran na agama Islam. Na in mga ini dimarakan in pakaradyaan ini hawak tunasin amoy in pag ini agaw pag nakura magdarungan sin pag-agama dahil hajaman sin ini longta umawiyon amunain ini anak sin Abu Sufyan in nakatindog po asin laong tapag halipasin Usman ibn Affan. Bat kampong nila, masuok kanila, bahasa inyad to, na hati niya, ini siukat nila in, dugo sin Usman ibn Affan. Bihan sa babintiw tukod nila, bahasa rin hatumpukan sin Ali ibn Abi Talib. Wala nila kaya ingatan, inyad to katantan pitna, hi Abdullah ibn Saba, Yahudi. Amon simod sila maon, magpakitain sila, long tatimatawang hatumpukan sin, ini Umawi, inambo kayon tumpukan, ini timawang ha, tumpukan sin, ini Ali ibn Abi Talib, bang maon na imbuno, di sila maglamod magbuno, umukat sila, hangkan na sambil, wala kaya na naman si mga kasahabatan, nakapagbuno sila magtaiban, pasalan silago simpit na nahinang nila. Bihansan, hamahuli na, jaman amoyin, ini jimato, naurol madtumadtuin mga suy-suy ini katan. Na masi-masi ini dimarakan. Amo na sa ini im mga sabab, biyay taksin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulak kada tinumat niya. Bihan. Sabab, na im mga tumpukan, labi-labi na tuod amin, tungod paparkala, ini pag nakura, halaw man sinhula, na inyan mataod tumpukan na sabot doon ini, amuin manghimuting ha Rasul sallallahu alaihi wasallam maghinang-hinang hadis, supaya in mga tao awam kumahakad kanila, doon hayan, na mabanos sa ini, amuin nakahinang sabab sin, hikapagpulak kanat sin umat. Bihan. Hambok karihil ko kanyo, biya mga hadis lang ta, in hadis ini, diuhal sin hambuok guro kako, sin amuin nakawi na kuhula. Laong niya tuan, hangkan kami sabi ni magmaulod, pasal sinaya ribay sabin hadis. Lang ko kariang kuno, pakita kita. Nabiyasa ko na, laong niya, man anfaka dirhaman fi maulidil bashiran nadir, fakaannama anfaka mislu uhudin dhahaba, rawahul imamu Syafi'i. Ay, kaulong ko, nabunal, kau. May tahadis sinilong ko. Nalong niya ho, nakitawa yan long niya, Imam Syafi'i pa yung naghadis. Ang palong ni Madhab Tariha, hula tayo nina, Madhab sin Imam Syafi'i. Nalong ko kung sayan hadis, matan, inyan, hadis puting yan. Na rin siya makakagad. Napagka siya rin makakagad, nabiyayta ko na kaniyang puunan, bakas ko keway ta diha, waktu limabay, inamin pakaradyaan ini. Sa balikan na to hadya, supaya ini magbalik in panumtum na to, makahali kita niyo si mapatot na to halian na pag-agama, at supaya rin kita niyo makasod patumpukan amin kapituan tagdua, mapatot na to halian, inyaon katantan biyay ta sin Rasulullah, makasod palam sin narka. Amura indi mutas, dahil hapang hindo sin Quran, iban sin sunnah. Bihang, na, ini, pag maulod lang tatimag na, sintahon, tunggatos tagkaanuman tagluwa.
Na, tungga tos tagkanuman tagdua. In Imam Shafi'i, launta, doon na yan, hawak to timag na impagmaulod sinamin wakto, initong gatos tagkanuman tagdua. In siya, hanggatos na tagkapituan tagwalo tahon, halawin sin, kubod. Ang panaaw ng pagmaulod. Kaya din ba isabi ni makapagriwayat siya sin hadisyaon? Sinmiya matay na siya. Bihan, nabihita ko na hambok guro yan to. Kaya nilong ko, pag yanon man, Imam Shafi'i hawdo yan. Amin Imam Shafi'i, imam dito ha masjid to, atau Imam Shafi'i, amin kurasi. Amin lang tadang darasin pikhi Abu Hanifa. Nalong niya mo sa atin yan to, nalong kuri sa to, kugdanan, amoy insya im makapag ini pamahalayak sin hadis yan to sin insya miya matay na, biya di nakaunon sin pikilan iwan akal, amin mabuhi siya magbalik pasal kaya lupahan niya wala kaya baytain hadis yan to, at walong tabang siya miya matay na, hisiyon nakasod palam sin kubol niya nagkawa sin hadis, dahil kanimam Shafi'i, biya di nakugdanan niya to. Narito siya biya nakasayubihan, alhamdulillah, nalong niya pun nalkautuan, ay ikaw naawat, bihan law niya. Nalong ko imaghinang hadis, mataod tumpukan, mapuas daing ha, paghalipahi ini Umayya, amin sin Bani Umayya. Bihan yan. Sampay pila sila nagsinublihan na marinta. Na pag-ubos doon hayaon, pagsubli sin Abbasi, ramik yan. Indahanan sin pag-uno, sin pag nakura, pagdarungan sin pag-agama, wala dadto biya mga kiyajagahan in mga mapatut paghalian halawman sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa babiyan in pagkaradyaan na to, subay na to ini maurul madto-madto. Tiyo-tiyo, biya mga napauna ko pangadyan sing kita ni insyaAllah kanapan na to harugaing waktu. Amuin inut-inuton na to, yung mga tumpukan ini. Amuin naghinang-hinang hadis, piyasod palaw man sin agama. Amu hadjay nambok tumpukan, amin si Arafid pag iyanon, nakahinang sila hanggatos tagkahuan tag-upat na ibu hadis puting katan. Ang pabiyawita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mapatot na to paghalian. In amoy in di kita niyo manudsod parkala pag-agama. Amoin wala na to natanto in kasabunnalan daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inyaon katantan na magbing katuin kaliruan haadlaw gana-gana. But biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Isiw-siw. In samata-mata ng himuting kako. Hati ni hibayta ni hadisin ni sin Rasulullah, sinwayro ni Rasulullah nakapagkaptangan. Isiw-siw in samata-mata ng himuting kako, tiuod niya, biya siya sinag, saka makukulangan niya halawm sinapinagkajahannam. Nabiyan yan. Inibanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katawtay manghuran, biya da sin banda niya, mapulak kadat inumat niya pakapituan tagtong katumpuk, ingkatantan palawm narka hambuk da. Immalappas, amurain na mamaugbog sing Quran iwan sin sunnah. Murah-murahan, sa Allah Ta'ala, kakanapan na to arugaing wakto, in pakaradyaan ini, karena tayod turun ta in mga sila, amoy in maghinang-hinang hadis ini. In sila ini katandang hatumpukan sin siya, ini yaon na in indigenous na lang tain ini dahanan nila tintungod paparkala ini ing katantan panghimuting katan para Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Hati niya, hation na to, bangka no timagna injaman sim paghinang-hinang hadis puting. Umumbiya na sin biat batahin doon, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad. Wa man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqadahu minan nar. Bunal tuod in panghimuting kako. Bukom biya sin panghimuting kan siyo-siyo. Hisiyo-siyo in nang himuting kako sa mata-mata. Tiud niya nang himuting, biya siya sin nagtaka makukulangan niya halawm sin apinarka jahannam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku Tuan Guru